Sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Borko Kašanski, urednik u dnevnom listu Srpski telegraf, rekao je za Pink da su oni danas objavili razgovore advokata Miše Ognjanovića i izvesnog Galeta Miloradovića iz jednog kafića u Beogradu. Kaže kako je Ognjanović tada pričao Miloradoviću da se Dijana Hrkalović u zgradi MUP-a slikala u halterima i tangama. Kašanski je zatim rekao i kako su obojica ubijeni nakon nekoliko mjeseci od ovog razgovora. Objavili smo razgovor iz jednog kafića gdje su se sreli Ognjanović, poznati advokat i izvesni Gale Miloradović. Spominje se Dijana, ali Miša priča kako je gledao neke slike kod policajaca gdje se Dijana slikala u halterima i tangama u zgradi MUP-a. On te slike nije imao, samo je prepričavao. Ima još zanimljivih detalja. Dijana Hrkalović je lično pravila spiskove ljudi kojima je zabranjen ulazak u Srbiju, a ti ljudi su svi iz škaljarskog klana. 2 mjeseca nakon tog razgovora Ognjanović je izrešetan, a kasnije ubijen i Gale Miloradović, rekao je Kašanski. Novinar Darko Zlojutro rekao je kako je Dijana Hrkalović svojevremeno vedrila i oblačila u MUP-u. Smatra i kako je hapšenje Dijane Hrkalović samo početak, kao i da će se u narednih 30 dana prikupiti dokazi i za druge radnje.